na wo mu de hye Kristo say Nana ADDO ma ne preach say wo be si da ma Nyankopon ni ade Nana ADDO wonya Kristo ni hey papa Nana ADDO nya Kristo ni papa why you say jabe na hu say Nana ADDO wo kwa asori Nana ADDO nya Kristo ni what the two na no abaye we campaign keke the battle is still the loss what you say onye Kristo ni ana say was camis Kristo for mpanyimfo akasie Joyce ayi anapa chese empanyimfo awo amafo bu omo no atwe omo ba omo chei enu akohye omo chi no odi bone but woman hu enu omo ta na chi se ye we o ya menyame de a wo ya menyame wo nya Kristo ni wo se wo ya de amenyame nyame be da watie we wo hwe sika wo ma sese no ani ade o Muslim wonye Muslim no sa nya Kristo ni na ne papa o ya den what you are sitting said ye TV ati o ye Buddhist me hwa chese me to emi nya Kristo ni enta se me nkwa asori okay so just here Nana ADDO wonya Kristo ni won kwa asori but why you hinted you actually but nyame no ankasa wo so osi aba no wo hu no o de ta o bari me chese nyame no so osi ade na ma no nyame na hu no